Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Sithanda ukuba sibonge ekuseni ukuba sifunde ilizwi lenkosi sindawonye, ikakhulu sikhangele leli viki, iviki lezempilakahle, lapho esikhuthaza khona ezempilakahle, kasikhothamiseni amakhanda sibe lomthandazo. Babothandekayo sezulwini, siyakubonga ekuseni nxa siyakufunda ilizwi lakho. Cela usithungamele ngamandla kamoya oyingcwele, dumo lonke lobukhosi besokulethwa ngakuwe, ngalo igama lika Jesu siyakhuleka. Amen. Nxa sikhangela ezempilakahle kuleli viki, sithanda ukuba ke sibuyele eBhayibhelini encwadini kaGenesisi, lapho esibona khona kungena isono lapha emhlabeni. Inhloko yethu yendaba ithi yona the impact of sin. Kumbe ungathi wena, what sin can do? Kambe kuyini isono esikwenzileyo lesingakwenza lapha emhlabeni? Nxa sikhangela uThixo edala izulu lomhlaba, ngafunda uGenesisi chapter 1, ivesi ngelika 10. Nxa esedalile uThixo edala umhlaba esiya phambili, iBhayibheli ithi yona umhlabathi omileyo uNkulunkulu wawubiza ngokuthi ngumhlaba, lamanzi aqoqeke ndawonye wawabiza ngokuthi lulwandle. uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle kakhulu. Nxa uThixo wayedala izulu lomhlaba, uThixo eqeda ukudala esehlukanisa amanzi lomhlabathi omileyo, uthi yena kuhle. Nxa uqhubeka usiya phambili ufunda ichapter yonale, nxa wayeqeda ukudala isigaba lesigaba esithile, uThixo wayethi kuhle. Nxa eqeda ukudala okuthile, uThixo wayethi kuhle. Kodwa nxa uqhubeka usiya kuvesi 31, uThixo uthi yena lapha kuvesi 31, uNkulunkulu wasebona konke akwenzileyo, khangela kwakukuhle kakhulu. Kwaba khona ukuhlwa lokusa, kwaba lusuku lwesithupha. Nxa wayesedale umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala owesilisa lowesifazana, uThixo bathandekayo uthi yena khangela kuhle kakhulu. Ngamanye amazwi hlobo esithandekayo, nxa uThixo wayedala umhlaba kungakaze kube lesono lapha emhlabeni, konke kwakukuhle kangaka. Nxa eqeda ukudala umuntu, uthi yena khangela kuhle kakhulu. Kwakugcwele impilo emhlabeni, abantu babegcwele ngempilo, inyamazana zazigcwele ngempilo, lomhlaba wawugcwele ngempilo. Konke kwakukuhle kangaka kungakaze kube lesono lapha emhlabeni. Nxa ufunda iBhayibheli iyakubeka ukuba kwakukuhle kangaka, kwakukuhle kakhulu. Isono singakaze singene emhlabeni, konke kwakugcwele impilo, ngoba uThixo bathandekayo wayedale abantu ukuba baphile iphakade lonke. Kodwa ngenxa yesono esangenayo, kwangena ukufa, kwangena imikhuhlane, kwangena izinto ezesabekayo lapha emhlabeni. Nxa ufunda iBhayibheli ithi yona wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala owesilisa lowesifazana. Badalwa ngomfanekiso kaThixo, bafuza uThixo, ingaphandle yabo yafuza uThixo, ikharektha yabo yafuza uThixo. Konke bathandekayo kwakukuhle kangaka, uThixo edala umhlaba, edala abantu ebabeka emhlabeni. Kodwa kwangena isono, kwangena ukufa, kwangena imikhuhlane, impilakahle yabantu yaguquka, impilakahle yezinyamazana yaguquka. Okwenziwa ngabantu kwaphambana lentando kaJehova ngenxa yesono esangenayo lapha emhlabeni. Kodwa edala uThixo wayedala abantu kuba bangaguli, bangafi, baphile iphakade lonke.
kodwa ngenxa yesono esangenayo kwangena konke okukhathaza abantu. Xa ubuyela eBhayibhelini encwadini kaGenesis, abantu ngaleso sikhathi nxa kwakusanda kungena isono sibabona bephila ama-900 years, okutshengisa ukuthi abantu babeseselempilo lanxa kwakungene isono, kodwa abantu babelokhe belayo impilo. Xa ufunda iBhayibheli usiya phansi, iminyaka yabantu iyaqala ukufiphala. Namhlanje abantu abafika 100 years uyabephile kakhulu, mhlawumbe bengasakwanisi lokuhamba, kodwa ngaleso sikhathi abantu babedaliwe belamandla bevela esandleni sikaThixo. Xa ufunda incwadi kaEzekhiyeli chapter 28, isono bathandekayo sasingekho eplanini kaJehova. uThixo wayedala abantu ukuba baphile iphakade lonke, kodwa ngenxa yesono esangenayo esingekhoyo eplanini kaJehova, siyababona abantu beqala ukugula, abantu beqala ukufa. Ezekhiyeli chapter 28, ivesi ngelika 14. iBhayibheli ithona lapha, ngakunika ikherubhi lokukulinda, usentabeni engcwele kaNkulunkulu, wahamba phakathi kwamatshe avutha umlilo, wawuphelele endleleni zakho, kusukela osukwini owadalwa ngalo, kwaze kwafunyaniswa ububi kuwe. Xa uThixo ekhuluma ngoSathane, oyesidalwa esipheleleyo ezulwini, uThixo uthena wayemnikile ikherubhi elokumlinda, uLucifer. Wayegcwele inkazimulo esentabeni kaNkulunkulu engcwele. Wayehamba phakathi kwamatshe avutha umlilo, wayephelele endleleni zakhe, kwaze kwafunyanwa ububi kuye. Xa ufunda usiya phansi, verse 16. Ngenxa yobunengi bokuthenga kwakho, wagcwala ulunya, wasusona, uNkulunkulu wakuxotsha ensimini yakhe, njengento engcwelileyo entabeni kaNkulunkulu. Lekherubhi lokukulinda lakhutshwa kuwe, ngoba kwafunyanwa ububi ngaphakathi kwakho. Ngamanye amazwi, hlobo esithandekayo, nxa uThixo wayedala umhlaba lezulu, konke kwakuphelele, kwakukuhle kangaka, kodwa kwamila isono, kwamila ububi ngaphakathi kwakhe uLucifer. Nxa sekuthe kwamila ububi, uLucifer uyona phambi kaJehova, abesexotshwa ezulwini, waphoselwa lapha emhlabeni. Nxa ewela lapha emhlabeni, siyambona uLucifer, uSathane eduhisa uAdam lo-Eva ensimini yase-Edeni. Badla isihlahla ababelawe nguThixo ukuba bangasidli, bangasithinti. uLucifer uyabaduhisa ensimini yase-Edeni. Kwase kungena isono emhlabeni, kwangena ububi. uThixo wayetshilo ukuba mhla liyakusidla lesi sihlahla liyakufa lokufa. Emhlabeni, hlobo esithandekayo, siyabona kungena isono, siyabona kungena ukufa, kungena imikhuhlane, kungena izinto ezesabekayo lapha emhlabeni. Indalo uThixo wayeyidalile inhle kangaka, yangena isono, yangena ukufa. Xa sifunda kuma-commentaries eBhayibheli, nxa uThixo wayedala, lezihlahla zazingakhithizi amahlamvu, konke kwakuhlala ku-green, utshani babuhlala bu-green, lezihlahla zi-green, kungelanto elahla amahlamvu ezihlahleni. Kodwa mhla kungene isono, uAdam lo-Eva babona ihlamvu lokuqala lisiwa ezihlahleni, okukhomba ngokusobala ukuba kwangena ukufa lapha emhlabeni. Izihlahla
zaqala ukukhithiza amahlamvu, utshani baqala ukubuna, abantu bangenwa imikhuhlane, bangenwa ngumona, bangenwa izinto ezesabekayo ezalapha emhlabeni ngesono esangenayo. Kodwa malibongwe izulu, ngoba isono one day siyakuqedwa emhlabeni. uSathane uyakudilizwa lapha emhlabeni. uJesu hlobo esithandekayo uyakumisa umbuso ongenakuphela, umbuso oyahlala iphakade lonke. Xa ufunda incwadi kaMatewu chapter 25 iverse ngelika 41, Matewu chapter 25 iverse ngu-41, iza kuthi kubo abangakwesokhohlo, sukani kimi lina eliqalekisiweyo, liye emlilweni ongapheliyo olungiselwe uSathane lezithunywa zakhe. Malibongwe izulu. One day uSathane, umqali wesono, uyakudilizwa emhlabeni. One day hlobo esithandekayo, isono esigcwele emhlabeni siyafika emaphethelweni. uThixo hlobo esithandekayo uyakuqeda uSathane labo bonke abalandeli bakhe, abesemisa umbuso ongenakuphela oyahlala iphakade lonke. Incwadi yesambulo chapter 20 iverse ngelika 10, Sambulo chapter 20 verse 10, ithona lapha, lo Sathane owezidukisile waphoselwa echibini lomlilo lesolufa, lapho kukhona isilo lomprofeti wamanga, ziza kuhlupheka khona emini lebusuku kuze kube nini lanini. Ngamanye amazwi hlobo esithandekayo, uSathane lomprofeti wamanga lesilo kuyakuphoselwa echibini lomlilo. Xa usehla usiya kuverse ngu-14, kwathi ukufa lendawo yabafileyo kwaphoselwa echibini lomlilo. Leli chibi liyikufa kwesibili. Ukufa lendawo yabafileyo kwaphoselwa echibini lomlilo. Nxa siphila emhlabeni olempilakahle esidula kangaka, nxa usiya esibhedlela kuyadula, nxa udinga impilo konke kuyadula, ukufa kugcwele endaweni zonke. iBhayibhili lithona ukufa lendawo yabafileyo kwaphoselwa echibini lomlilo. Ekuseni hlobo esithandekayo, likhona ithemba. Lanxa umhlaba esiphila phakathi kwawo usugcwele isono, wagcwala konke okubi, kwagcwala imikhuhlane esabekayo, kwagcwala izimpi lokunengi okuthatha impilo zabantu, iBhayibhili yasitshela ukuba ekucineni kuyaphoselwa echibini lomlilo. Abantwana bakaThixo bazayithola impilo bephile iphakade lonke njengalokho uThixo wayebadalile ukuba bayaphila iphakade lonke. Ngeke ngakhangela kuma records ezinto ezenzakala lapha emhlabeni ezibangelwe yisono, eziyimpumela yesono ezenzakalayo lapha emhlabeni. Ngikhangele iWorld War I. iWorld War I kuthiwa ya-affecta abantu ababalelwa ku-40 million. 40 million abantu nge-World War I kuphela, abantu ababa-affected nge-World War I. Ama-records athi wona 20 million bafa ngenxa ye-World War I. Konke kuyimbangela yesono esangena emhlabeni. Siphike i-World War I kuphela e-affecta abantu aba-over 40 million. 21 million were left wounded. Abanye beyizilima, abanye bengasakwanisi ukuhamba, abantu belimele nge-World War I. 40 million abantu ababa disturbed ezimpilweni zabo ngenxa yesono esangenayo lapha emhlabeni.
ziningi izimpi ezaliwayo ku-Old Testament la ku-New Testament. Zonke lezi zimpi ziaffecta impilo zabantu ngenxa yesono esangenayo lapha emhlabeni. Ngeke ngakhangela i-COVID-19 ehlukuluze umhlaba kangaka. Ama records athi wona 260 million were affected by COVID-19. Iminyaka yonale emlutshwana 2019 kuzofika namhlanje abantu abayi 260 million babe affected ngayona le COVID-19. Bawugula umkhuhlane wonalo. Ama records athi wona 5 million died of COVID-19. Over 5 million abantu abafileyo nge-COVID-19 konke bathandekayo kwimbangela yesono esangenayo lapha emhlabeni. COVID-19 kuphela nxa i-affect abantu aba-over 260 million, kukanganani imikhuhlane yonke esike yaba khona lapha emhlabeni. Abantu begula imikhuhlane echiyeneyo. Abantu bedlula emhlabeni, bedlula ngezifo ezichiyeneyo. Konke uThixo ayekudalile kwaba kuhle kangaka. Siyakubona kungena esigabeni sokubola, kusehla ivalu ngenxa yokuthi isono sangena emhlabeni, sadisturba i-health, senza konke okubi lapha emhlabeni. Ngafunda incwadi kaMakho ngu-chapter 8, ivesi ngu-22 kusiya ku-26, ikhuluma ngoyisiphofu. Nxa uKristu wayelapha emhlabeni, babe banengi abayiziphofu. Abanye belatshwa ubuphofu babo, bathiwa belempilo nguJesu elapha emhlabeni. Etshengisa uJesu kuba ungumnikazi wempilo, impilo iyatholakala kuJesu. Abanengi babe lamalepero. Hambe funda uMatewu chapter 8, ivesi ngu-2 lo-3. Wayekhona lamalepero kodwa welatshwa nguJesu. Babe khona abachwabheneyo. Mathewu chapter 9, ivesi ngelika-2. Belatshwa nguJesu. Konke lokhu bathandekayo kwenziwa yisono esangena lapha emhlabeni. Kodwa uJesu lapha emhlabeni siyambona ebelapha abalamalepero, ebavula amehlo abayiziphofu, abachwabheneyo ebalulamisa, ebanika impilo. Ekhomba ukuthi ekucineni abantwana bakaThixo abaphakathi komhlaba ogcwele isono logcwele izifo, ekucineni uThixo uyakuletha impilo lapha emhlabeni. Babe khona ababebanjwe ngamadimoni, bakhululwa nguJesu Kristu. Bebanjwe imimoya emibi ekaSathane, belatshwa nguJesu. Ekucineni bathandekayo, uJesu uyakuletha impilo phakathi kwabantu, phakathi komhlaba ongasela mpilo. uJesu bathandekayo uyakuletha impilo emhlabeni. Namhlanje sikhuluma ngemikhuhlane engabalwayo. Impilo zabantu ziphambanisekile ngoba imikhuhlane igcwele yonke indawo. Bakhona u-HIV and AIDS, bakhona u-COVID-19, kulabo Ebola, kulabo diabetes, kulabo cancer, kule mikhuhlane eminengi esabekayo lapha emhlabeni. Kodwa uJesu bathandekayo ekucineni uyakuletha impilo phakathi kwabantu. Malibongwe izulu. Lanxa kwangena isono, kwangena imikhuhlane, impilo zabantu zaphambaniseka. Namhlanje abanengi basemathuneni ngenxa yesono. Kodwa ekucineni bathandekayo, uJesu uyakuletha impilo enganakuphela. Abantu bakaThixo bayaphila iphakade lonke. Ekuseni mhlobo othandekayo, likhona ithemba esiphambanweni sikaJesu. Lanxa kwangena isono, kwalethwa ama-judgment achiyeneyo. uAdamu siyasebenza kanzima
uEva usiya kubeletha kanzima abantwana konke lokhu bathandekayo kuyimbangela yesono kodwa ekugcineni uThixo uyakudala konke kube kutsha umhlaba ubuyele endaweni yawo kube khona ukuthula kuona lo umhlaba uThixo esithi uyadala konke kube kutsha lapha emhlabeni masigijima sisiya phambili uJesu bathandekayo walichiya izulu weza lapha emhlabeni nxa ekhangela inzalo kaAdam isiphakathi kohlupho iphakathi kobuhlungu uJesu bathandekayo wachiya izulu weza lapha emhlabeni wayekhulumile uThixo encwadini kaGenesis chapter 3 ivesi ngelika 15 ethena ngiyakuvusa inzondano phakathi kwakho lowesifazana khuluma lenyoka uThixo uthena uyavusa inzondano phakathi kwenzalo yenyoka lenzalo yowesifazana laphakathi kwenzalo yakho lenzalo yakhe yona iyakuchoboza ikhanda lakho wena uyakulimaza isithende sayo ngamanye amazwi hlobo esithandekayo uThixo uthena inzalo yowesifazana iyakuchoboza ikhanda lenyoka elilethe isono laletha ukufa laletha imikhuhlane laletha izimpi lapha emhlabeni lanxa inyoka iyakuchaya isithende kodwa inyoka iyakuchaywa ikhanda iyakuchotshozwa ikhanda ingabuyi ibe khona njalo wayekhuluma uThixo ngokuza kwakhe uMesaya echiya izulu esehla esiza lapha emhlabeni kaAdam osugcwele ngesono ogcwele ngokufa ogcwele imikhuhlane enganakubalwa uJesu bathandekayo uyakuchiya izulu eze lapha emhlabeni wazalwa khonapha eBethlehema ngezikhathi ezinzima umhlaba ujulile phakathi kwesono wazalwa kazange enze isono waphila uJesu Kristu waze wayabethelwa esiphambanweni xa esezile uMesaya iBhayibheli yasitshela ukuba bamusa endaweni ethiwa iGolgotha bambethela esiphambanweni efela abantu kuba abaphakathi kwesono abaphakathi kokufa bathole impilo enganakuphela bambethela esiphambanweni wachitha igazi eGolgotha bamethesa isiphambano esasingesikaBharabhasi wabethelwa kiso ukuze uBharabhasi athole impilo ekuseni mhlobo othandekayo emhlabeni onje ongasela themba likhona ithemba kuJesu emhlabeni ogcwele imikhuhlane ogcwele izimfa ogcwele uCovid-19 lokho kutshintshana ngemihlobo lemihlobo emkhuhlane likhona ithemba egameni likaJesu bamthonisisa esebotshiwe uyadlula kuAnasi aye kuKhefasi aye kuPilate aye kuHerod aphinda abuyele kuPilate bayamgweba uJesu kuba ayelenga esiphambanweni uyathethiswa kwenziwa konke uyachaywa bayemkhweza eGolgotha bambethele esiphambanweni xa ufunda incwadi kaJohane chapter 19 ivesi ngelika 30 John chapter 19 ivesi ngu30 ithi yona lapha kwathi uJesu eselamukele wathi kuphelile wakhothamisa ikhanda lakhe wafa phezu kweGolgotha phezu kwentaba yeGolgotha phakathi kwamasela amabili iBhayibheli ithi yona wamemeza uJesu wathi kuphelile
Xa ethi kuphelile amandla kaSathane afike emaphethelweni. Lanxa engabe lokhu epractice namhlanje akupracticeayo akwenzayo kodwa wanqotshwa esiphambanweni. uJesu wamemeza wathi kuphelile, wagobisa ikhanda lakhe wafa. Bayambeka ethuneni. KwakuyiFriday, ebekwa ethuneni. NgeSabatha wayephumule esethuneni, ngoba edala izulu lomhlaba walibeka iSabatha eceleni, wathi khumbula usuku lweSabatha ulwenze lube ngcwele. Xa ufunda kuthiwa ngeFriday baphithizela benza masinyane bethula isidumbu bayasibeka iSabatha iqala vele uJesu esephumula ethuneni. Sabatha lonke wayephumula esethuneni. Ngesande ekuseni emadabu kakusa kweza ingilosi ivela ezulwini. Ile command epheleleyo evela kuBaba, hamba uyembiza ethuneni. Xa isehla ingilosi kuthiwa umhlaba wazamazama. Ukukhanya kwakhanya emhlabeni. Ababelinde ithuna bawela phansi baqaleka. Yehla ingilosi yathi kuye, Ndodana kaNkulunkulu, phuma, uBaba uyakubiza. uJesu bathandekayo uyavuka ethuneni. Ngesonto ekuseni uyavuka ethuneni uJesu, uyama ngaphandle kwethuna. Usenqobile ukufa. Wanqoba konke okukhona lapha emhlabeni. Usenika impilo ezandleni zabantu, ukuthi lo lalo okholwayo egameni likaJesu athole impilo enganakuphela. Xa ufunda incwadi kaMatewu chapter 28, usukela evesini ngelika-18, nxa wayesevukile ethuneni, iBhayibhili lithi yona wasondela wakhuluma labo abafundi. Uthi yena aphiwe mina amandla wonke ezulwini nasemhlabeni. Ngakho hambani lenze izizwe zonke zibe ngabafundi. Libabhaphathize ebizweni likaYise leleNdodana lelikaMoya Oyingcwele. Bese libafundisa ukugcina konke endilaye khona. Khangelani mina ngilani kuze kube sekupheleni. Mhlobo wami othandekayo, lanxa kwangena isono emhlabeni, kodwa uJesu weza waletha impilo lapha emhlabeni. Ongasoze aphile ngokhethe ukuba yena angaphili, kodwa bonke abakhethe ukuphila lapha emhlabeni, mhlobo esithandekayo, bamukela uJesu owaletha impilo, owaletha umuthi wesono, bayathola impilo enganakuphela. Mhlobo wami othandekayo, kalikho igama esingasindiswa ngalo kuphela igama likaJesu. Umhlaba wawela esonweni, wawela phakathi kokufa laphakathi kwemikhuhlane yonke, kodwa impilo iyatholakala egameni likaJesu. Kalikho igama esingasindiswa ngalo ngaphansi komhlaba, ngaphansi emhlabeni, ngaphansi kwezulu, endaweni zonke, kuphela igama elikaJesu Kristu. Nguye kuphela owalenga esiphambanweni, wabekwa ethuneni, wavuka ethuneni, wabuyela ekhaya. Weza ukuzohlenga abakhe abadalileyo. Ekuseni mhlobo othandekayo, ikhona impilo kuJesu. Lanxa umhlaba unje, likhona ithemba egameni likaJesu. Abamukela uJesu balempilo enganakuphela. Ngihamba uloyisi yini ekuseni ukwamukela uJesu Kristu njengomsindisi wakho. Lanxa ungalala emhlabeni, lanxa ungagula emhlabeni, lanxa ungabanjwa imikhuhlane etshiyeneyo, kodwa egameni likaJesu kwelinye ilanga uthole impilo enganakuphela. Nxa sivala inkonzo ekuseni, ngiyakunxusa mhlobo othandekayo, thatha igama likaJesu uthole impilo enganakuphela. Lanxa ungafa emhlabeni, kodwa mhla uJesu ebuya njengoJesu owavuswayo ethuneni, la uza kuvuswa ethuneni.
Asikhuleke. Baba othandekayo usezulwini, siyakubonga ngoJesu owathwala izono zethu, wasifela esiphambanweni, ukuze ngegazi lakhe sithole impilo enganakuphela. Siyakubonga, siyakudumisa, ngegama likaJesu siyakhuleka. Amen.